Kariba Nkubu ni baumirite na wikira bune na tongeire barabetre Wamunyoro bakiwa thirikari ya Kenya Kwanza ni bateyaniritie bunene bakiaria karibande bae yanengerekana nora wari munini wa gavana kaita kiraitu murungi titus tunchio bakiwa kiraitu na muchithira areta statehouse wengo na kou ni kurari na bata ya wita Wamunyoro. Ni bamwe ba biashara kuma Nkubu barabashumiretie kugana kugwata mbaru ikundi birabi gweta kwa Munyoro kugwatania anora wa RDP Rigathi Gachagua baumite Meru monora wa DG wa Meru titus tunchio bakiuga thirikari rais William Ruto ne utatire atongeria taba baada bari na kadhalika kutethia Meru na ko bariuga atongeria taba bari na rutha gweta kiri murengo jonge support antu bonde baraba gweta kwa Wamunyoro kana antu baba gweta kwa Gachagua. For example ntuko ithiria je to kuona Kenya antu chone trainer delegation yewe areta nara Wamunyoro. So inkugatire ingo support ithiria reu nontu nara muntu akorecognizewa abati gweta. Kwa batwe ito support antu bonde baraba retero Wamunyoro. Janto chia tongeretie nontu ntukwira kiraitu ari statehouse tunchio arumere kuona ke breaking news. Kwa tuweka kiraitu watu consult tunchio ageta statehouse kinya tunchio na batikuthana wamuzi bwawe bwagweta Wamunyoro izo kamero kwenda kuriria kiririga cio tongere bwa Kenya na ikekwa gakonene kagita karia tuguchwa maendeleo ya kaura so ninkuga antu bara bakonda ibate bageta Wamunyoro ibatiga kurigerwa ibeta Wamunyoro wanga kinya Ruto na Meru county niteta kura chimba komirungamira kingia biashara baba ruga rutero Monti Kenya East ne rurigetie na mirandia weti na mbere kinya kwithira ni bobare na munini wa mutongirwa mugongo kithure kindike Meru county nitiga kumba konene kagita kana tukura twena deputy president nene ya Monti Kenya East na wacha kurithira Monti Kenya East na ro no enyuma kile maendeleo jonde charaja kuthiwa nene ya Kenya yetu kwa njumura ugeta kutega interest ya western marabara china chia kaigo kono wata gutaga ntero cia western ithima kabikwenya na thigia kairwa lakini ndene Meru county gote project kinyema gweta na mbere so ningo support Wamunyoro anto bendere gweta no mwanganto bari chokoina bare na batige go support amuntu agachoka korwibo na mirandi mingi iraruto baraunchite na Gachagua mbere bathukania na Gachagua na umire kiri thirikari na ndeta hizi ntukuona kaigwatire kakuga kira kitomito tukona development nuntu Gachagua ne bere so itobati kuona development nuntu ara wanorigeretie so for now itokwenda kuona manto jonde kana andi jonde iria Mumeru ekirwe zikiomba gutimizwa muthiene a biashara baba riuga Meru niendete Rigathi Gachagua bunene na bakiuga county na eje nore na namba nyingi na kwa unatige kuthua na bakiuria Gachagua nethira kimenya na gwati ugeni magita jonde aja Meru ibendete Gachagua oni nkomenya kinya ntu bamwe thirikari na bageka muchemanio thai be thirikari ne na Gachagua ageka jwa wejo Gachagua jona ntu baba inge muno so tukahirania Gachagua antu iba mwendete Meru Gachagua na numbers Gachagua antu iba komba kumwenda na ndi ukageta uga Gachagua atengi roundine antu iba ijou Gachagua kwa Meru itoko mwenda mono na batu ando bandi saberete ba Meru itomo karibisa bwega na karibu sana Nkubu gicigo mbungi kia Southiment nke reportera Titus Weru ria kwa rietwa ni mutuge kare.